Iskom itsi kube nelishintsho etikungenteka letiphehla gezi kepha lokachaza ukuthi angeke kusaba nekuhamba kwagezi ngenhloso yekumonga. Lenkapani icele takhamotela live ukuthi tisebenzise gezi ngendlela yokumonga tiphindze tilindzele kuhamba kwagezi sikhatsini lesitako. Akhuluma kabanti ngetinhlelo talenkapani eJozi. Sikhulu lesetule Iskom and Director uxwayise ukuthi asekhona ematfuba ekuhamba kwagezi ngenhloso yekumonga. Director uyavuma ukuthi lenkapani lephehla gezi sabukene netinkinga tekusebenta. We have planned capacity outages of 7,146, which is just under 15% of our total installed capacity. Ukuchubuka kwemlilo esikhungeni lesiphehla gezi meduphe kushiya monakalo lobita 2 billion emarandi. Kuphinze kwafaka ingcinzetelo kumthamo wekuphehla gezi. Luphenyo luvete ukuthi lesikhungo sitawucala kusebenta ngeNgci 2024. The investigation into the unfortunate explosion at Medupi 4 is now nearing completion. Nga-2021 lelive libike kuhamba kwagezi ngenhloso yekumonga emalanga lalishumi kusukela ngamabasa. Kumiswa kwekuhamba kwagezi kwaphazamiseka ngemuva kwekungedwa kwemalanga lange-30 kusukela ngenyoni. Lokugcine kuba ngemalanga lange-80 ekuhamba kwagezi. Iskom ithe lokhu akwamukeleki futhi isetukwalo lolitsaba. We haven't implemented any load shedding since the 19th of November 2021. In itself, I believe from the generation side a significant positive contribution. Kusenjalo Iskom ibike ukuthi inzengo yemalahla yehle ngemaphesenti lasukhombisa. Ithi nelizinga layo selingcono. Lenkapani ithi ihlelo layo lokulungela tikhatsi temvula lichuba kahle njengoba kuthengwa emalahla lange-46 ngelanga.